koronavirus. Da. Tada je stigao poziv u roku, mogu vam reći, 5-10 minuta da dođem pred bolnicu i da sedim u auto, da će neko doći po mene. Ja sam, Maran me otpeljal, normalno čekala sam, meni su već čekali u hodniku, došla je sestra po mene, obučena kompletno, radi sama sebe, radi zaraze, znači sa maskom, sa tim zaštitnim odjelom, sa svime i odmah meni njihovu bolničku masku, tu jaču, normalno da ne... Slučaj ne dođe do zaraze Da ne dođe do zaraze, bolnica je puna ljudi, kud me uvesti, kroz podrum nemoguće. Išli smo kroz stepenicama, odmah u sobu za izolaciju. Tamo su me već svi čekali spremni. Znači nije prošlo niti pola sata. Od doktora u Drnje do Koprivnice u bolnici, ne? Nije prošlo ni pola sata, cijela liječnička ekipa je bila spremna. Posebne pohvale, sad ću vam ispričati, doktorici koja se Gordana Kolarić, moram se pogledati, ne znam, malo dobro. Znači bili su vrlo profesionalno su bili, ne? Profesionalni, nikakva degradacija prema meni koju sam ja očekivala, jer bi možda ja reagirala u tom slučaju. Gledajte, njegove stare osobe, ako deda, ja ne znam sad, dođe